Yamwachi biem samwa kwa Badwam TV Badwam so Apostle Dr. Ni Tekote Goyada se eni nkranchen sem yede kase no etwaso midi afia amankwa tamaklo. Ghana Police Service and Cyber Security Authority na fe National Security aka won ho aboma wache osofo wanye mfia aduanan enum wo Cape Coast ni nyina ene se yesusu se wacheche nkran ketwa tutu bi no mona eye won mu niema bia ense emfata. The joint arrest of a suspect pastor for defilement, production and possession of child sexual abuse materials in Waraba, Cape Coast. The Ghana Police Service, in collaboration with the Cyber Security Authority and the National Security, has arrested a suspect pastor for offences involving a minor, including defilement and the production and possession of child sexual abuse materials. The arrest took place in the early hours of March 6, 2026 in Cape Coast Central Region during a joint intelligence-led operation. The suspect, Ebenezer Kondia, aged 45, is the lead pastor at Mahanen Christian Center in Ankafo, Cape Coast. Upon arrest, various items were recovered from the suspect's home and are now under forensic analysis. The items recovered include 1 HP laptop, 3 external hard drives, 5 pen drives, 1 Android mobile phone, 1 tablet, 2 electronic vibrators with accessories, assorted contraceptives used and unused, lubricants, a used pregnancy test kit, and 2 ladies' panties. With technical assistance from the Cyber Security Authority, forensic investigators uncovered evidence of the production of child sexual abuse materials, as well as 3 private pornographic website accounts. So na Awutu Breku District Police Command ya Superintendent Edmond Nyameche di animo no wakwa kwache awafo bi se wo ba botofo akura won ma wono foforo no watwa ne tie afiri ho na ne nsabon kumi so watwa so ade koye sikedro na abena wa 22 ne bright enya 26 kase no etwaso branch ne no ma asem na ndra e che no ma asem ne se oba ni fefuro oba na ekowo wo fie no TB traditional birth attendant or bondrasi fee na kwa no na bani njokoto adaka box no ko si akwara no obola so ti akoko he na akwara no so da bola no so nye akwara yi na akwara yi no mpo ai na akwara emse ya wo fufura mfuma nyina na so anyina to aso a yetwa ne kon ene ne nsaba ko efriso enti ya ma yebo area home penifo ma ne ma yakofa police penin o area e tampa abona mane na ndra no a or fair case na de babreku assemblyman a owo honom ene Prince Labi asem yi wodena no etumu bi nti ye dia bofa no koe na ye intel set to keep information sa ne ko se guy bi tie area no mo a ne yirawo but ba no according to reporting to Sebanu, I was say calling China, you're going interrogating. The interrogating and I say the same place in our incidents and happen. On also, I say a while or could see in the bano. If that is the case, then assembly Muya Kaka. That was say a ma police for Sakan. Edmond Nyameche. That was so na asori dan mienu adwregu dan afoforo bi so. Nina adwregu oboase krom wo atwemampo no amansi mu wasantemantam mu nina ye subrantam bia ato wo ho ntie ne ba bi obi di ne ti beto no ayede se fa ma fa no nyame na ye adum krase e piefi ha ntie bia me hu se da ye kuku na a behwe no ho agban video e tie se ba bia ka kona no odi ya nya odi nyame so pe no wo ye ko animu akohwe aso dan gogoro sa sore no die condemn dan ni nyina abu enkonwa ya ntwe ne yemfidi ewom e de ni nyina abu aye fa pin kra wo menye timiti enza nkra ni tietiem zantan me yesa me pie no na de wan frama no zitie ne de nya dia mitimi apie tin fan sem frama no ko fom kakra no na je dimirika ko bi ankra no wonde duande dia ba ko pene kan kula ne ko achi ba nyame adom ebi antimi wo impress aye ba no pede no ye
Assemblyman a owo Boasi Krom ene Alexander Akwesi Yeboa ne de ode kan nsemi ho ene se dan be se enson a soro dan mienu eka ho eso nyina apa aso dan ejina ho ikura de ne nyina bu form a Civil and Local Government Staff Association Ghana Closac eno a won ahye o ye che no ase kwesi sa ban ni betie won su frɛ no nyade se obekɔ adwuma mo hwɛ mo monitoring na strike no ekoso the say strike no ekoso ye papa so we need to form our Oba ministries but we say I am very empty unlike the way our business goes around no which means strike no take effect actually say movements are very slow offices are empty say ehwe offices ahuri ya ehwe door na ma aso mu now wan be duma nam strike na recording ti enye dem door nkote na wamba na watutum se hwe hade ya sanka normal day ya nde Monday ya wa be dwuma mu da ha aye busy dem ananso as we in chire ministries offices ahuro agencies ahuro ho across members we dwuma ho no za o atompa na strike no ya za all bite ankasa was we yin there aban ba from na za was out to go no aban wa hwe na wa ya ma ho. Yankwa santimanta mo Closac nsama no so de ekoso wo ho no eni me ba ye de obia amba adwuma obia wo ni fie senior strike ni city entino but nipa bebia baako bi se Thursday no ko fie no se wantimi anya ni bibia nwia enti but offices no de ni nyina ye de atutumu a strike no ye de ekoso nipa baako mienu bia bebisa me se omo pese omo ye omo ayi na me kakire omo se omo ni ho officer na omo pe no environmental honum no omo office ni nyina loko nti obi ani honum a obetimi ayire asese omo na ogidie ese sanjise ye anasa na motu akrosak for adwumaye for etuo no e de haw ebebre eye mensira hodo ne aban ahwe ye ahodo enu nti na wo behia sa aban be ye de se na efata animanimu ye yi to hwe ahase Asukwa Municipal Assembly o hwe nipa dom wa hase pa a mo be adwuma o hwe up and down but oba ye se wa nkasa odi wani hu a ohu se beebi aye din enti I mean can say affect Asukwa Assembly affect because ama ye nnuma esese ye nyina no ni nyina yes MPP amanyoko mabi ye watchim suadra Badwam pesua so wo poyamante mo se wo de don hwe aduanan wo twia mo mpanifo ne ekoso wo din chochro party no emu a wo suso se constituency executives bi omo ye ne mabi ensem fata wo mo no mpanifo mfre wo na fe on fe ye entu ye atin suadro ye Badwam pesua so dwumadi a ye constituency mpanifo e wa ha edi ene ye MP no wo mu di no party mpanifo ma wo mani ene omaso emra ha isanse niema a ekoso ha ni nyina nya niema a ema party ni mpuntuo eko egu party no enei ye MP otimra hye bedwam okura 9000 votes no odetimra hye bedwam emra obaaye 2008 na nipa be 5% of NPP omo defect eko eburo ebepem ene sankofo no yintimi hu se yeto aba omotoma NPP ana omotenafie afi wodi ato empanyimfo a eda amanyuko no anim enso se omonhwe na pepepe yo enkoso ewodin chochro nim na se national chairman national secretary yasoma yakan hana ya nibiri sampa na yakan wo mra bubi yesa ade a yeso wotima ye hwe be nsei achia bet yetne no se ebia wo a wo bu a ye bontoa na Kennedy ba ye no wo yesa bia wo hu Kennedy na bia wo hu bibi kura wa bonten na wo besusu a yeso ni ho so no ofie Mienje no so na Adom TV kase na ha na brema kwan na no pe ye de sie mrani adaje nti ye da se papa